last paithago ang jefru sin Ritu Riba program paina bwkha thangi dong ang organizer sajak ar malai dinai fiaba sing malai no scope malia abo main bagi ang tamangkha last step no jeto ang bonus ga hamjago kisa sak baithang mansukliya je an biskam kabuma camera tong na ya abag last time ang kisa pic namanase nor omonasuk viral ta khadi tomung no ang stage o kisa kamani ani chayeng thok please na kadi ang nagasano gabaga ani kaisen request je organize khainer no agini simino khaitongo norok o artist rok bai phaten artist rok kisa kok sardi haiko kisa handshake pon khari haiko kisa pic pon nanan sujug khari लाइथाने सालने सिमे दारा मानिनी कैसे वीडियो फुटेज वायरल अंगमनी नरक नुकसानो अंकना रितु रिबानी गाना थांगे सेल्फी नाना नाइमनी आबनति कबमा बरक काहमो साका हामियाबो सालाइया जतनो जानिजा ओपिनियन रिलाकिया वायरल अंगमा ओलो आ बगे आबनो क्लियर खाइ मथाना बगे थांने सालो दा मानिक सोशल मीडिया नुकजगे नाकार मुंगसानका आनी जाया तंके आनो नाकार दिहने केबनो मुंगसा हामिया जाया सायावोय बुजिलान्यानि कक गजारखा दा मानिक हेनके फादि जोंतिने आ 4 तारिख जुलाई सालमरि तामंखा आबनो काहमके साइमालायने सो सिक्रेट लाइव तेरे चैनल पार्टिसर कामिनायति जत बुजिमानाय भिडिओ चैनल सिगां कासे कक सानाय नों दा मानिकनो चाजा गुदा प्लस बिनि बर जामुं बिसिक नों खोनातक जा कमेन्ट के सारि आनी कक साना थाके दारा मानिकनो आंगे बेलायनो हामसेको फुल सपोर्ट बिनि खरां एकदम हिट सेक्सी रजामुं हेनकाय बखा आनी अ बखा ब जगा थानानाय माने और जामुं ब्लैकन खोनातगु ओके फादि हेनकाय भिडिओ चैनल सिगां दा मानिन बाकी अ भिडिओ कासे लाइक टे शेयर खाना ता पगदि बखा आनी बखा लाइ थांनाय जुलाई 3 तारिख सालमारि सालो बाक्सा लोकरो बेलायनो तंथलेमनि नुकजाखा तांगि हिनकाय अरुणाचलनि रितु रिबाचिनि त्रिपुरा हास्ते फाइनाय एबा रितु रिबानो बसकांगो नुकनाय एबा मालयसिने हिने बाक्सा लोको बेलायनो खातुंजाक प्लस त्रिपुरानि फेमस सिंगर अफ आ प्रोग्राम पार्टिसिपेट खाना कक रिजाक ते नर डिस्प्ले नुगैनो मानखना आ बगे गबामा लोको आ प्रोग्राम नायना मुसुं जागैनो जरा कदमा नासिं तमनि एन तै खाकसा बकाक आंकाहाय बाक्सा बरोबो तंना जेसापन ओंथुं आंले थांगै नाया थाना सेलरो जदि नायना मुसुंखे यूट्यूब और फेसबुक रगो ओलो नुकनाय आतैखे आंकाहाय बखाव वानसुनेबो तंना बिकॉज आं आबो केबन जलि नासलेर सामनिया तांगि हिनकाय आं प्रोग्राम रगो आसक इंटरेस्ट करे आ बगे आं सेलर हनि सामनिसि एन जोंजोतो कासे कबिकक साना थांखि बर खरसा वानसुम कासे थिगेदबा आबहान्यता जानिजा ओपिनियन आ बगे जुलाइनि 3 तारिख सालमारके गबामा लोको टिकेट एबा एंट्री पास नाहार लाकिया लाइन बासवे आ जराबो बाक्सा लोको टिकेट मानकाते बाक्साबो टिकेट मालिया टांगे हिनकाय आब कासे लिमिटेड सीटनि बागै अ प्रोग्राम संजाजाकमनि आ बगे जतो लोको टिकेट मालिया आफ्रोनो बाक्सा जे एंट्री पास टिकेट मायरोनि बखावको किसा खा कोलेमनि नोखा एबा खनाका सबके टिकेट मान सबके टिकेट माय हने खेटे मेटे अंखरका एबा सालाकिया अब तो ताम सानाय जानिजा वानसुमा जतनो सालाकिया अब हाइतिया फाइनली आबनि नेक्स्ट डे जुलाई 4 तारिख सालमारिके जे एंट्री पास टिकेट मानजारक तंथक जातके मनि सुरु के गबामा लोकरक रितु रिबानो नायनानि एबा बिनि रसामुनो खनाना बगै थांका प्लस जिनि त्रिपुरानि फेमस सिंगर अनि रसामुंबो नायनानि दल दल थांलाके जुलाई 4 तारिख सालमारि सो नोंले 4 जुलाई एबा 4 तारिख जुलाई सालमारि आ प्रोग्राम नायना बगै थांकारा कमेन्ट सरि तलाबो ओके फादि हंगा तसे चिनि मेन स्टोरी बाक्सा लोको आ प्रोग्रामो नायना थांका एन टेक खाकसा चंकाय बाक्सा बरक हेनकाय प्रोग्राम नायना बगै टिकेट नांगिया आबो मेटार खाया करे सुदु कायसन बखाव वानसुगो ताबुक सोशल मीडिया नि जराबा यूट्यूब और फेसबुक लाइव शो नगा आचुगै आराम केदा नुगनो हनै नासिन तमनि देन आबनि ओलो जेप्रो प्रोग्राम स्टार्टिंग केनो चिनी खरं फेसबुक पेज लाइव वीडियो स्टार्टिंग का आ बगै चिनी टीम ग्रुप कासा गबामा नेट पैक डालायै रोमो आचुगै आराम केनो लाइव वीडियो नाइ तमनि फेबा ताम सनाय जतनो ठीक ठाक के पुलान स्मी पाथे जरा नाइ एन्जॉय के तमनि पाथे फासिङो तमांका हेनकाय चिनी त्रिपुरानि फेमस सिंगर दारा मानै एस्टे साका कावै रितु रिबानि लगी कायसे सेल्फी नाना थामप्रो अ इन्सिडेन्ट नुकना कलाकिया ते नर जतो आबो कामके नुकसानो अंखाना अ इन्सिडेन्ट आबो काहाय इन्सिडेन्ट अंगमानो नुगै जे दारा मानिनो हामजगी चाचाक तनेर बेलायकिनो खा केयर जागलायमानि नुकजाखा तांगै दारा मानिनो आबो हाखान्या नांखाना हेनै कक सालायमानि नुखा आ जरानी सिमिनो जतनो नेगेटिव और पॉजिटिव कक सालायमाबाय ताबुक जतो जागा भाइरल थाका अ वीडियो फुटेज क्लिप पाइथेगो अ इन्सिडेन्ट दै दारा मानिक सोशल मीडिया नुकजगी क्लियर काहंगे सावि खनारका
Ambo koroksa Ritu Riba ni fan bono blacken hamsake last ending passingo bobai kaisa selfie photo nana hunise este saka kasaka. Piaba aro thangi abu kahai engnai hine ang wan sumani ya thik ase ang este saka kamani ani chali ang jotono nakar mungsano. Haipono ang tangi este saka kasana nangkha abuni ukoloko kaisano sanai 4 tarik Julai salmari Ritu Riba Phaipro ang aroni organize khane eba a program tidulnai rokbai kok sajak Ritu Riba bai chingno kisa malanya time ready jengbo khorga singer ema bai malai sininani eba photo bojana musungo hini sajak phiaba aroni je organize khane jingno abo kahai jora rui malia borgo bijingma bagai a bagai se ang program ni pathe phasingo kaisa selfie photo nana bagai este sakao kasa jaksiwo abo anibo salia ang nakar mungsano jotono pathego ani kok abuno tongnai Next time jodi abuti program khalake je organize khane eba program titulai norok kisa chingnobo je participate khane singer dancer bai malainya bagi kisa time karoi riman ki brain sanai tei o incident tei ang kebna jolima naslama kari ang jotona hamsaku jotono jani ja jaga thingno tongu abu kai incident wache uchu angano thangu by mistakenly abagi aborono just normal one sugai hamia negative bwkhago video rok share ta khalechidi dara manik thani sala positive reply roi joto lokono kokosarka and most important bono hamsane bono chajane rono bo kokosarka norok ano pulani simi hamsagai asutara logirima bagai jotono pipeline hambai ani wache uchu gan resamna rok bwkhao srangya angma jora norok ano support khaimono ki ang bwkha srangai phayo abagi jana hamsagi support khane rono pipeline hamsamungte hambai yaporo So abongka laithane salo je tabuni viral eba incident angmani full A to Z pathigo chung abona sanai ao dara manibo Ritu Ribani logi photo bujana bagai mungsa phachinte option eba scope nukyangma bagino program pathigo este saka kawui selfie nana try khaikena but aro thangi Ritu Riba tei a jagani borok kisapona da manino respond rimani nuklia abonoti sana thangi chungtebo kobama kok sajanai phayo phiaba tini dara mani khok paithang saunyo rikha abonotei ta salachidi hine abage chungbo besi kok sana thanglia haipono saunyo risinai kobi kok sana thangeba Thomson bani khorangno hiding dong hacha askalo henke ani dara badolte munasong norok dara manino chajaguda tei bini bor samuno besi khana tokja comment ke sadi and video no chajak tonge share khana ta puri and ajagani bisingo tei kesa most Manik kothok eba phaningkha bole Ritu Ribano nanya bagai se entry pass ticket mania a program habna bagai phiaba bo hankai bini burino se kamajaga bini girlfriend kamajaga se a live video choli tama jaga comment kai saka oi hol bisingo ani girlfriend no rotugai manle byangchani bo thangka ako bini burino ta bagai boisine basine no ako abor kai just for funny bagai sanam jama se tamai video asu jorana malapini norbe next video jaga